Kardon kado pini la so press meet sama ceton NE Karbi di Full Voice B News lapen Karbi Anglong Live News Fast Karbi Longria Berita lapen Karbi Anglong Today kado yang hitung untuk anda now junto bang apa mencuru masih kita tangan ni 18 April Karbi Aronang Barim Armu Cindong Mai Haso Aron Barim Armu Cindong Mai ke Jasmet Aron Barim Mari Tumang Hansi KBP Sedake ni malam si cetan ko emethangan ni malam si cetan ko lapen na sombong pen news reporter hayo tum nangkar jugo sedame ason kapre alam men arju pasila solong kitak dun ijhar muni dun ijhar media dun media bang edit ko ma twist that lasong si thelong pasila so media ki twist bang ke ada thelong lo ijhar ani religion dun ana group dun target der lasong si thelong aben dat paklan kon lo aron barim lutimon man paklan kon lo seda Christian puthak paklan te Christian puthak dan ili ninje ade nili chini pame la so bang Karbi Anglong nimbarim bunda le media de claim kali Karbi itu no bukan manim gitu batuman ge media claim ko sosial media lo tak kado kita dulu tapi lah no son electronic media pun print media pun no lagi Karbi kayan sih involved lo Karbi kaya lagi nim kapre tuh dulu pasti nili cini lo ijah alam inje lo te press atau media tuh sentimen do kok setelah sombong menang para sudah minili nih methangan nim kan kecepat he do ni tu ni jar law ninjil lawan kiri repeat masih ni ninjil lapan aku nili ninjil kahin udah kali ni kapre kan ninjil man akan nim man pinrin pun pe kupi sikit heglong mah la sob thak se ninjil la sob thak social media long penan reaction do counter reaction do itu bo part of human nature lo human life lo be kadu ko be munita amethangan ni makan ke defense lakukan ofensif kilom lagi dupo lagi itu isi Karbi itu nge punon sudah me non mari itu cipudami bote Hindu pen Christian duman well organized ada organized religion aning ke angkara bangke Karbi non aron bareng chorkli chokhijo to hongari bule cipunon aron bareng bule cipuno dalam bangke non ma developing stage lah Aron gini tu na developing stage lah, Arun coba tu na developing stage lah. Apa sih konani pengen ninge te juno dak, selang dak car juno dak kasonto. Setami isi lah mangili kado ese in principle cini segeme. Karbi tu manim du udahai, duang bom setami karbi tu isi basic of foundation bang karbi je plan ko bang lagi commonly kado ita cini pek ni. Lapen isi bang Karbi ya culture sudah me religion na basis pen langdam de si Karbi itu nanti plancing itu man six schedule kelong import recognition nanti bi tribal schedule tribe pula so recognition nanti bi hola so basis abang ati riman kado kita ning cibi si kene lapen religion na tu dam tuju itu lo de lage kapre ka konsep tu ko Hindu tu ke plan kapre Arun minum ke plan kapre Arun cuhu tu ke plan kapre Christian tu ke plan kapre lagi human evolution nong nang religion salain pen celang lo talaga lo kuci dam ber kita na liong si Karbi tamte Karbi pun ada halak Karbi ke plan wek atiri wek bang nang recognition pinai jasme di si dam nang itu Adam Musar pun ada lagi bongsin mongkrok do wek po bong sisa bang lagi ini kapre ka metar pian Adam Musar pun ada lagi ahawara long di do aci so cepret pecet tu serta overall lagi Adam Musar de piso pangri piso gahang lasi kapre ka religion tu memang Adam Musar kuda mote ada in spirit ke Adam Musar kan tur bang hola bang idam delu welong di harlong di lapan aku pilih ke Karbi itu anim nongke hempu pen mukrang hempung jadi pen mukrang kasih pangri Adam kan tu orang lo kecing si lo harlong di welong di tak kali ate mukrang kan rasinjap kan ke pangri lo kecing si Adam Musar lasi hola so basis pen ili langdam lo te kapre ka religion tu make Adam Musar ku bera
unnecessary controversy cewan ke pisu pangri pangdong udah hanga ti junu tali lapen nili ada masar ko atum tipu pulo den itu nge bong chin bong krok doek na ko lapen non owe ini non modern la so thinking man ke bong sisa ka udah kipipe dum do pi nobody rejected pipe dat poseda so ada masar lo kado kita dum ta lapen ka pre religion nge bong chin bong krok en ide poseda adam kan tu la udah lo poseda ke hala lang itu nge foton kan do ko sangkera ti abor do ko noglang ti bu do ko kalian deh hala lahai lo banta do ko se hala bangke pisu pangri pu lu te lagi itu that on class of interest really itu ceduet lasi lalu si lapen aku hempu pulo de hempu ki plan lu ko si pini ningkan suri sini suri ini cini dan kata oral history lang namun ada prehistory lo ko si more than 5,000 years ada lagi prehistory lo as prehistory lo oral history ke non puda recognize as oral history ben ki kroyan nim ningkan suri popen hempu ku nang irbom laben aku nang irbom apa si non head amhang ki patek a religion itu bining ben ningkan suri ini bining ben ningkan proper itu alang tung arna mamena ma ci amen ci en e ci ir e mat hempu pan ku nang enun lok tu bangge lage jok si dei ihudi si kabitum ke tekerewe religion apu tha nje bangwe social thinking apu tha kawe philosophy apu tha matha bangwe ku bangge lage wan mi sen no do mi sen no seta nor bangge la kali de asi nor bangge la so no karbi religion culture and identity ko amen pen itu tu lang plalo de ini dah yang nak seta ahormu bangge atiri ku pima la sikiri ko se akiri itu loh pada lahai ke doek ko cirim ko ase bangapan tipu paralam ase lokimon pada lokimon pathe ben hempu pathe pada lage aron barin hongari tuma arnam ase bakon lo Jesus phansi tame lata hempu pada lata Jesus plan play aku ningkan suri thong apra ate 2000 years dalam Christianity pada la so bang hala hempu kan en pon lok jala da Jesus na secondary man de ase lasu ban imena andi matowar man sedamre pode la bang itu mong la penili karbi itu non por karbi itu isibet ki du ya por hut karbi kanjang terang bang lason statement ki pi bang karbi itu man ka cetak ko bang ni phana koina pilo ise news channel lo asi laso nanti koi bangke kalang lo ini lang doa perspektif yang kalang ini anak koi lo atau ini tahu wala hempu kan en pon lok jala da Jesus na secondary man de asi laso bang imena andi matowar man sedamre pode la bang itu mong la penili karbi itu non por karbi itu isibet ki du ya por hut karbi kanjang terang bang lason statement ki pi bang karbi itu man ka cetak ko bang ni phana koi na pilo ise news channel lo asi laso nanti koi bangke kalang lo ini lang doa perspektif yang kalang ini anak koi lo atau ini tahu one sided be ini tadi mitang ani masih cinghon coji laso nim ke cinghon boleh nih kapre kan ni makan kalang selai kali kahijim ni in principle sini dia just semet Hindu Buddha na Hindu boleh deh ini tuh caste system na baik nangko jongsi nali Hindu dun lo boleh Hindu lo caste system ke bang lagi nilai gitu kali lo lagi bang sistem Hindu tuh sistem bulu Indian caste system busuk bulu asik kecengsi ke Brahmin bulu priests and academics Kshatriya ke warrior and kings Vaishya ke merchant landowners Sudra ke commoners peasant servant lapen untouchable bulu deh outcast of caste sweepers latrine cleaner Chainongareng ilum lahai tuh masih full. Jasemet karbi itu ke low caste lo posi lowest caste lo posi according to Hindu bagi itu man aron bari matumhan karbi itu man ke Brahma ke cingmi dan saya mang ke tek nang kiman akai tu lu posi lagi caste system lo itu man aku. Tani ni kroy kre. Kumane itu kroy thai Hindu ke si krong tu kroy thai ni kroy kre dia mang people lo. Ada karbi ke plan do posi karbi ke plan lo le lahai alam awe. Karbi ke plan long karbi itu long komane tibuk tip dia tu aku tibuk tip dia gitu
la pule tibu kitip kola mali la pen seru broy lek kadu eta itum tipek sata ponari pupe ason thak si kapre itu mahala cing ke selama tum hange tungge China ring lumbu itu pupe man la haya class division itu mawe kar bitong haki ceng kana non puta class division ai sekarang Hindu bici krong lo puta Hindu caste system nong nang likroy vek ning lapin itu schedule tribe itu pulo de labang ke schedule tribe ke Hindu dah kali caste system nong kali posisi schedule tribe long itu man la so puru long senang hap thol la so puru bang itu satisfied kali makalang ko ke itu mitang si cema hapo kumani jok sedet kumani penil sedet lahai ke part of human life of dubongko langki lampong dubongko. So how you deal about society to society, community to community, arong pen arong, ahawar arong, kosong si itu masong bong, lamki lampong cipawi malagi itu karbi bong. Masih lahai lo religion alam pen ijahak tum kalaring tibang ning oila. Alam itu metang ka religion alam cikuno niliputai, pen itu metang religion alam cikuko lagi putai la sini la so statement. Jasemet itinerary aron bari marmu cingru mama judar pinili statement di pinili nohoka bangapana ki juno ka hino ni kupon pe tar di thagala mi ni ndire ini li bangi Indian system kupi mahala sikin inje Indian system mong dulo posi la bangga rules of the law of the land bangga joga deny melo bangga na scheduled area ki do muni no non scheduled tribe area ki do muni no scheduled caste area ki do muni no plain district of Kidu muni no lage law of the land ke kado ko khande applicable la se you had parliament along wak border kenya issue na so bill na neong si Indian no na parliament arun kroi na ko ati parliament no si law solani parliament alam kroi krip na India do de na lo ka program june ko azini lihin ben no ma tong se ko jasemet la controversy ke wana bi mangga alam kepi ke modi mili counter also statement lebih typically nilai clarifications gitu, masuk clarification hipi loh, kumane yang saya aku pengen aning oi tulak kau dah lagalang kumalam loh, sudah nilai bui bangke, what is there lagi dupo, masuk teng sedang berumpo, tapi kewanjian ni sudah me aron bari mamu kecingrum kan ini loh tu kan, putar kedui banda, non basic preparation pun bom third kedui banda, lagi dowek ko, ati akan ansor tu kau sih ni tunda dobong, for the protection of religion na basis kan si pon kipu mati religion na basis la kan India lo sistema tem si milipu mati Hindu lo pro de Hindu ka sistem ni tum kroi ma kroi bini kroi da ta pena nabi kan nabi kroi ve nahi mati no mati itu 60 area lo council in tangkring nang ka bi population isi comfortable zones itu do bona apot India lo ngajar aron le kini cerai sudah ada 60 area bang itu majority comfortable zone dukti ke bang not applicable in 60 area kudu kubong ko setelah bang cuma tanang ni karbi itu ke dodun ke Hindu state non tribal state lagi lah bang ke political economic social religion lah hayaki sungguh ini tombong lah politik apa kaselam tu masih twist dah kaselam masih twist lo ada inti pet si asitin lo si kita habdun mati. Tadi ni bangke kiceng aku kan ni reaction sih है part of lah tu mah kan ni lo investigative news tu sini udam lo है. Lang tu lah ni di entire clip bang lah tu investigation lo part by part investigation lo lang tu kita take down lo saya lang tu cipi lo. It is for the people to decide whether lah aron baring ke kroy-kroy tu mangke reactive agent elemen si blanco aron barim ke kroy dumang la kang antarangan ini misalnya ko si pupo la hay ke dubek ko aron barim pen kaprek religion tum ke STH setok long leto ko tradak pen pachi la han hai nali yes la kin aron mu ke la lo itu ke schedule tribe kusita me itu ne non tribal state long si dudun mati ne mo hata ni jelo apa sih nang Hindu kirim nung dan nang Hindu religion ating nang follow 55 follow le pada double standard lo mati nang Hindu pada nang lihat lah Hindu atau mah India long aron kipasi kau so teng si kroy nang ko jasa me Kristen tu sudah minority religion lo mati Muslim tu minority religion lo do orang Sikh tu minority lo Persian tu minority lo labang ke
hala sorting si mon si klan itu ke CSR kuso level si itu CSR lagi laga itu CSR hekte pura lagi cukup ho nasi langsung ke CSR lom aron bari matum kireng nih kidu nih akenang sot kali magala penap jong si ili akat tu kowe entire kami community si 50-50 lo hi Christian lo hi Hindu lo hosud komalo si schedule pan defend masalah madu lagi Meghalaya sonra state long kita schedule long bo masalah malima la sidak il tum langdam na 2011 population census lo 2011 population census lo Karbi Anglong district religion data description lo kita schedule long bo masalah malima la sidak il tum langdam na 2011 population census lo 2011 population census law, Karbi Anglong district religion data description percentage population data 2011. Hindu to 80.10%, 7,66,000. Muslim to 2.12%, 20,290. Christian to 16.50%, 1,57,789. Sikh to 0.04%, 370. Buddhism 0.65%, 6,260. Jainism 0.4%, 397. Others 0.3%, 3,568. Not stated 0.1%, 1,639. Pura dahang lilawan. Aron barin makan honghari dum kunasi giludat. Aron barin tum noho ka klan play da. Honghari tum noho ka klan play. Ke klan ke Karbi dum mo nyong si Hindu tum. Aron barin along chuhu bhoktiton amani Karbi akur for Hindu kecik rong tum bolo de latum dak 7,66,000 so included lo. Muslim ga wede ji laben Christian kecik rong non ke 1,57,789 dolo. Sikh ta we Buddhist da non ma da velang Jain da velang. But others abang ke 2011 yang si tum langdam lu to lage undivided Karbi Anglong ma. Isi ke non bang ke West Karbi Anglong na East Karbi Anglong. Undivided ho si atumi da chuhe aron baring chingru mamai lapen aku ha tuning 2024-25 long 1 lakh se semni ke cetong bolo de. That population na ke 3,568 tu la taralang so le la ka 20,000 above dam ji. Lake Karbi atum aron baring honghari ki kroy do misconception so ame thang identity chichini ni bolo cetok lo de chong lo cetok lo honghari ke cetok do ane aron baring ke cetok do ane bang Hindu long pon la ate unclassified religion bina se others ke cetok do ane komani consist even matha pami ben ke cetok do mang ne mata others si cetok do ne hemo somar do an ni piso ni so ni point ko panan others si pa cetok do setami nindu la mange itu masuk campaign alam lo cetan sinu social media ave posi 3,568 angge komani itu na cetok dan kan lasi laso bangge non laso mai hibi bangge bibom nang lang ko bangge consciousness awareness ke wana bangge 7,66,000 along ben 4 lakhs ke others ko bang paman unji mini lapen ke paman ipan sini tum ken counting ko ini ke ini government job puno education line puno aja le apply si tame provision matsi religion no make la animism ku bake abar saya beda pasela so finally tu mahin pen pini ke claim poni dum la so lang do it is how you start nearly 1998 pen Guwahati ke dam cheng Guwahati ke dam hud hada downtown hospital lo form fill up lo nearly mukan nearly ke so chelang hono hada religion amen ave Hindu Christian aven Islam man nearly andar stokan tan mani hana pulo nali ke Kristen nali Hindu kali ne kali nali Muslim kali magali the Christian kali posi ni ada stok hoda because ni chini pa brand dat polo lasi lason thak si jasemet non head lang la tuning lo pining lo BJP lo membership drive dulu also membership drive lo ke thomet gitu BJP party lo Hindu Christian la Islam Sikh again Sikh kali mane kurja ke thomet itu Hindu amar others are mane bang akhir minang puno kaya nomor katanya lah nim aktivis man dan dia posisi ni bang carjap nain posisi ni bang ke ada sahaja dia ni ke
membership drive and itu ni thoma phika to adar sanglo ni membership drive and si imitang da lage chithi dun thek nai la si 6 do lo putake ni tum government ben 2002 ben ni tum 2011 an negotiation ke kachithi lo ka sai hada ke charity bilu nali ko an maka chithi religion putak ka chithi political power putak finance putak ko an maka chithi Masalah ni sidak chief minister sidame pangui delo ninggekan ke chief minister under article 244A ben economic financial political power banggai milina tibonglo jog at atten 244A apa pe define femati cabinet minister kolam jon asila bangke power itu mana tibonglo governor power dan non tipo alang cijakangnya lo kolong talong aku that is the only option to keep Karbi Anglong di Mahasau in Assam. Governor power yang si nak pipi Assam apa ke Assam chief minister yang si governor power nak pipi perlu deh langsung hangju bangke lagi Assam chief minister jog le nak cu sida lagi teglong le ko citong long le posi at least more si Karbi Anglong hanta 244A Pijogji pukalang dum cicini so pipir ko dalah hai bangke jakong bangke tangka jakong kono political jakong kono ekonomi jakong kono la bangke pibong nang ko pusi alang kacisik lo si chief minister ninggikan lo pusi la bangke hog lo itu political sarson ke dubong mo kita kupi ma gelong en bom nang ko lagi itu mun itu job isi gelong dim nang si job in ko long lo to pilo ka hindo to ar 1 kilometer se salang kono dim ben 100 kilometer salang mon der to pilo ka hindo hospital itu dispensary na cikim ni ben non nage model hospital long khotro ke tum kim long pilo ka hingo asi Karbi to asar lam thedo UPDS tum na si ke do government de negotiation on la kan Karbi tum ka to ko na la so mentality thik se ke me lawang ke lang chun chot thek ok chot thek han chot thek ko homu bang ili chu bom intrang bom develop bom whatever resources itum do la so resources pensi ili ke cepat do bom dam bom na ko Mula point of time nason bangji population Karbi itu non bagi itu ke 5-6 lakhs population dan 9 lakhs population situ below 42% situ. Saya muarnisi lason bah 42% is the population tu. Lata tribal population. Muarnisi lason apor bangji je Karbi itu bang above 50% above 60% betul itu ha katu ko kelos tang apor ni tu celong ni. Sada let that not be too late si Karbi itu. Family planning apa ke anutin dah rimre dah. Mana bagi itu ke democratic country long head count long yang si itu ibu kawin lo deh politics power pun itu kisunna. Komama population count, komama head count tu malah tu si power dah tu election dah hai tu. Asal lah bangke Karbi itu population je badi bang general ipil lo. Kadu ko kita bang buru tu na dengar lo, di masa tu na dengar lo, jengkia tu na dengar lo, khasi tu na dengar lo, garu tu na dengar lo. Asi akhai kapre tu masuk seriousness and ben masuk ke deng yo ini ben pini lah so kenan sot apor do lah si Karbi tu anu tindak Karbi yang long hani nang li peni contribution si pi bude politics pen kali ekonomi pen kali education pen kali duko lah hai ta awi pupana ne seta nang biggest contribution ki pi ke nang population part kan lage immediate 10-20 years ang bong Karbi population non ko an gitu so 10 times pa bat lo ke lage contribution ke tenai lo Karbi kai pen ke laning je pen si ni press conference bi judi ko kado